Bakhuid tongin duwai nagabinda Shailin Marwain but kadega Sngi kam in the Gasmi. Sim number Chispa. Tongin duwai lemba ka jing side lem jongo Matthias apostol nagabinda ki jing dumu baper ka jongi niwan raro ya ki jing dumu jongi bapangi bashitam kibri ki badan hapadeng ki jing char bon chait abekenang yama de ki jing edu jisu lemba ka jing side lem jongo Matthias apostol ha kerteng uppa barukhon Badumen siyam Bakhuid. Kajinga e jungo trai jungo yu Jesus Christ. But kajinga jungo blay. Lem but kajinga silak jungo men siyam Bakhuid. Kindon rengka but pi barro. Tongin sangesh por ban pan map nagabinda kilait jungi. Nginang ngidon bun kijing talat. Haki kran ki khana jungi. Haka parkat ka pardain jungi. Haka jing kwa jungi. Haka met kapar jungi. Haki kam ki jam jungi, ngile ki pop. Paru jisu pen kan maut iangi. Wat ladangi ngop haka pop. Ngidon ka lahat kalindi ben pendim mai biang. Kumba. Jisu legit yau Matthias apostol. Daka ba ino yau Judas. Tungin ang karpadi yau jisu ben pen kudiangi daka sinam bakardor kajungum. Kotrai jisu map yangi sait kudiangi dakas namba kardor ka jame nakini ki pop baro ki bangi lale nga pala au blay badan bor baro but happy ko himen ko para bangalale pop shibune daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakraw e janga Namar kata ngakarpadia ka Maria Bakhuid kabayaisa katay soti ya ki angel bat kiri kuid badia pi ko himen ko para banduway nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badon por baro ni suneyangi barandala mapi ki pop jongi unialam yangi shaga jingi mbam jikut
Bakhuid agamuron upang to nginya duway ngi duway nagabinda barakajing dumo shimet ngi bu ya barakajing dumo jangi lembakajing asylum jungu umatias apostol duwayru nagabinda ka balang barokaway nagabinda ki batlot bo nagabinda ki bapang ki bashitam koblay me ubala pendrong ya umatias Bakhuid Shaka kinhorn jangi apostol to ai daga jing duwai lem jangu ba mangi ki ba kamen ba ya ka jingir jame la ai bha hangi ngilong ki ba bit ba enyu yangi khapadeng ki bala jir jame da utrai jangi Jesus Christ korn jame uba im bat san shareng khat bat me ha ka jingelang kawai jangamen sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kacing pulih na kiam jong ki apostol. Hakitu ki Sngi o Petrus ula yeng hapadeng kiriunget. Ki balaya don lang kumbashi spa arpeu ngut paro. Bat ula ong ko para ya kacin tho de ban pen long. Ya kata ka bau men siam Bakhuid ule tho lupa da kasintor o dabin syapang u Judas o balong unong yalam ya kitu ki balakem yo Jisu. Namar la nyau lang ya u bat ngi bat la ai benta ya u hakane ka kam syakri. Nabala tho haga kitab kisam tu ka yeng ka ba usyong chung tu ka yeng ba usyong ka jong u kan kala yeng cha bat ai ba en omdon ubasyong ubasa haga bat ka kam syakri chung u e en shim uwei pan ti kumta uwei na kirang ba ubaledon lang bat ngi baro shikata men ba utra Jisu ulale ulawan hapdeng chungi da kabasdang nado kabaptisma u Yohanes hado ka Sngi kabalshim no ya u nangi syapneng uwei na kini kirang ba uday ban don lang patngi usaki ya kajimi pat chung u tu kumta kilatarwa arngut kirang ba u Joseph ya u balakot u Barsabas lakot ro u Justus ya u padu Matias ti kila duwai bat kila ong kutrai mi u bala itu ya kido no jang kibriu baro Depan hangi ya uno na kini ki arngut milajit banshim ya kajaka hakane ka kam syakri pada ka kam apostol na ka ba ujuda sula eno ba unlay siya kajaka bat kila pelong ya kajing le nasib ya ki bat ka nasib kala ha pau Matias bat la nyaw lang ya u bat ki khatwe ngut ki apostol kaktin chong trai Samchi spa hadlai nomor ras bandre. Long life your cool,
Balay con say so ba unay sa ong utray. Utray undon rengkad bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kumuya anis. Ujis ula ong halagi senran. Kumba upa ula id yanga kumdaru ngala id yapi. To yaisa haga jingir janga. Ladapi sumari ki hukum janga. Pin yaisa haga jingir janga. Tik kumba ngala sumari ki hukum jang upa janga. Pangan nga sa haga jingir jangu. Ngala yatu yakini kie hapi Knamba ka jingaman janga kandup don happy. But baka jingaman jambi kandup long ka bapura. Kane kalong ka hukum janga. Bapin ya id markaliang kumbangala id yapi. Omdan ka jingid ka bakam karaw benya kane. Ba ubruyu ula bandon. Ba ubruyu waiti yala ka jingim nagabenda kilog jangu. Pilong kilog janga lada pile yakaba nga hukum yapi. Ngam kotshu yapi kishakri. Namaru shakri umtip yakaba ukendra jangu ule. Henry nga kot yapi kilok. Namar kat yakaba ngala yusngu na upa janga ngala yatu lut hapi. Pim shimla jid yanga. Henry nga kain ngala jid yapi. But ngala tong yapi. Bapin dup late but say uso. But ba uso jompi undup yaisa. Tekumda kat yakaba pipan na upa haka kerteng janga unai yaka hapi. Kane nga hukum yapi to ya id markeliang. Ka gospel jong utrai Kajiyara yamig Chris. Kohimen kopara bindakasngi kabalang kareke yakasngi buram jong Matias apostol. Kay kaba ngiyoyi kerpang jonguniu Matias apostol kalong ngimyoyi kerpang syapang jongu haka gospel. Haka gospel ngimlap yaka kerteng jongu hapadengi apostol. Bad ulalong uway uramba ubashirhem ke jinget bas ngap bunsin yaka sur bakran jongu Jesu bad ulalong ubaduwai bad kila jid na padeng babun kiremba arngut ban yale nusip yano ublay ujid bad ublay ula prasad yaki apostol lemba ke jingale nusip Balang u apostol hakajaka jongu Judas. U Judas ulang ubashet kala, u Judas ula penyap yalade, u Judas ula leki kamsniu. Minda Matias apostol uwan hakajaka jongu Judas kabamud udang pendem mahai ya kieke baro balajia hapadengi apostol ki jing sausi baro bad ula wan hakajaka jongu. Haginigi por enda laklad upo Francis ka media baro kabun kam banjit upa Bakhuid shua baki cardinal kila shong conclave ka media kala jid lupa ya upa Bakhuid kila karen halor bongi cardinal bakilong upa Bakhuid bonsin ngiru aga jingtolod jongi ngingait bij yaka media ngingait bij yaka jingya karen jogi bruyu ngishania yaka ba kiveki karen ngi perkat kalong ka badai bad haga jingtolod jongi ngila perkat lese uta u cardinal unsalong upa Bakhuid don bon ki bruyu kila ngait yakane lajan long ka media jong baro ka perte kila bon kam banjit upa Bakhuid Henry
kadu kadwai kaya ka bangilayo i kamde ka media ka sensharia ka balang. Kamde ka jinyakaran jongi briu ka sensharia ka balang. Kamde ka media kadon ka bor banjid ya uppa Bakhuid kumbang iyos no hangneru. Lese buon gi briu ki perkat haga jaka jongo Judas mano banban. Henry mano bajid ya ki apostol badai umensiam Bakhuid. Minda mano balajid barlatung ya uppa Bakhuid temai pop lio bakatsau. Omde ki cardinal Henry umensiam Bakhuid ubela 3 lemba ki cardinal. Lada ka media kalong ka badai ki cardinal ru baro kila snap ya kata ka jingya keren jonga media baru tau u cardinal uba kam klein bor ulong uba kam start ulong uba don ga sap kerpang bad ude na kata ka rite ude ben yo ya kata kerdan lada ki cardinal baro kin jindala snap ya kata war lada ki rai ben jidru kanum urlo kane kalongka jingmaya jonga balang lemba kane ka jingjid yau Matias kumu apostol kabalang ka kikai ayu yangi kabalang ka tre halor ka jingmaya jong uble kadon ka jingmaya ha kabalang kadon ka jingmaya ha ka jingjid yakinong yalam kadon ka jingmaya ka batraikam ha ka jingim hapo kabalang kane ka jingmaya kibruyu kimlaban sautu kibastat kimlaban sautu ka media kamlaban sautu ngitip ka umensiam Bakhuid ula pinsngap jar ya baro ki journalist hakane ka por lese kilas ngula rain kila ai bon ki video hal rupa Bakhuid ba per ban salong henre kadu kadwai habang ilayo uppa Bakhuid temai ngilayo iau Robert Francis Prevost Hakata ka jingya karan media shisinru ngimshim lalap ya ka kerteng jong uniu cardinal. Omdon ivena pedeng jong ke media ru ka karan ba uni unlong upa Bakhuid. Henry umensiam Bakhuid utip. Umensiam Bakhuid marwe utip mano balong upa Bakhuid kumba Matias ubalong apostol. Tang umensiam Bakhuid marwe utip mano balong nong yalam. Bad mano balong apostol. Mano balong upa Bakhuid. Nakataga daw ko himen ko para ngi karenru kapsyapang pop ngi ong upa Bakhuid. Bad don bon gibriu kis utu bakla ya kane. Bad ki ong kum no briu la balong Bakhuid. Henry ngis ngautu ngim kransyapang ubriu. Henry ngi kransyapang kekerdan kaba ubat. Ni ong kekerdan upa Bakhuid, kerdan pop kalong kabakhuid namar omde ki brui balajid hoid ki don chispa laipo laingut ki cardinal balashong konkale banjid ya upa Bakhuid temai Henry kilong tangi atiar lemba jongki baro chispa laipo laingut umensiam Bakhuid ula trei Badu umensiam Bakhuid ula pinkantang ya ke jimmod jimbarkat umensiam Bakhuid ula pinsautu ya ki badu umensiam Bakhuid ula tre ha ke jimmod jimbarkat ha ke jabin jongki kumbangi ong ka Bible baro ka we kalato lemba umensiam Bakhuid baro ke jingto Bakhuid kadon ha ke ti jongi nama umensiam Bakhuid ula persad ya ki nongto Bakhuid baro haka ju kadur haka balang kane ka jimmaya kadang iai trekam hangi iway pa iwayru ba de lemba umensiam Bakhuid ngi kalalong ki Bakhuid dan ki briu ki ong bat bale ngi ki kon Catholic ngi kot ya upa Bakhuid omdon mano Bakhuid light no uble kade shisha kata ka jingkaran jong ki briu kalong ka bade shisha Henry ngi deben sautu umensiam Bakhuid ulang Bakhuid. Lada umensiam Bakhuid tre hanga badhapi ngin kerlalang Bakhuid namar umensiam Bakhuid. Balada ngi kongo ya umensiam Bakhuid ngin long kum
kum uble haka jingem jongi na maru jisu haba ulayo pediang ya mensiam Bakhuid haka jingem jongo ula yosno ya ka sur jong ka baneng mangiru kumju haka jingem ladang ikwa ban yosno ya ka sur jong ka baneng ngide manlong kikon ke bayad rengka badu mensiam Bakhuid haka jingem jongi dai nagata ka daw ko himmen ko para omde kibriyu kijin bat penkantang iya ka Balang Henry ude mensiam Bakhuid penkantang iya ka Balang hagan negasngi kadbangi reke ya kasngi burom jongo Matias Bakhuid sasyasin kabeneng ka pertahangi ngi kibriyu batalon ngide ban kongo ya ka jimpen ya jong ka beneng ngide ban kongo ya ka sur jong ka beneng ngide ban kongo ya ka sur jongo bole ha ka jingim ka jongi ko himmen ko para ha kane ka por ha kane ka Eucharist Bakhuid nginang duwai nagabinda kane ha ka jingim bangindup long ki kon ki ba kongo ya ka sur jongo bole ha ka jingim jongi Jisu bait karku kardo yangi pensle yangi penkandang yangi bangindup la ban kam I shirhem yeme ha ka jingem jongi ngindup la ban kong kongu yeme ha ka jingem jongi bangindup long ke Bakhuid lemba ka jimpen ya jongomen siem Bakhuid ha ka jingem jongi enyaro ya utrai Jisu Christ Chinom la chinom. Amen. tongin yang tongin plai ka jinget ka jongi nganget hau play upa badan bor baro unong tao ka baneng bad ka kendau bad hau Jisu Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna mensem Bakhuid yau bala khana ka Maria teisoti yau bala shaleben hapo pondios Pilatus la sanar pana yawu ulayap la tep yawu ulakiasha ki baya hagasngi ka balai ula mipat ne ki baya Ulakiu shabening, ushang shakamon ublay upa badan bor bara. Nang daw in wan pat ban bishari ki bayem bat ki bayap. Ngangit hau mensiam Bakhuid, haka Balang Catholic Bakhuid, haka jingya silok ki rikuid, haka jimma piki pop, haka jimmi pat ka do, haka jingim bam jikut. Amen. Nomor laispa nyuk kuta. Laispa nyuk kuta. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang khun hau blay upa ba don bor ba ro Thank you. Kecikutoy ni mereka Balang Bakhuid jongu para uwe. to priang ko trai ye ke jingai jonga Balang jame ya ke bala tarwa don buram naga binda ka sngi buram jongo Matias Bakhuid palemba jonki tapen khlai ningi daga bor janga jinga ejame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengkad bat pim Rekat bati. token tiu yala ki donut Intiwi ni siya utray. tongina ingu ya utrai ublay jangim Kasyong hau
bat ka jay. Da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka ban yaingu yame ko kendrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam chikut na mar melong unangap lamborot bam chikut ubam ino yala ka kin hun lamborot Henry lemba ki apostol balakar ko kamta me Matthias Bakhuid mesharai bad yada yaka barobor kanamba ensenshar yaka dakitu ki ju ki nong yalam yaki ba melatung banlong ki nong sharai ki ben yalam yaka haka kerteng jongu kun jame bad mar kata rengat bad ki angel bad ki arkengel ki kesem bad ki hima bad baru ki paid berlin bad ki bojang ka bane ngirwai yaka jingruai yaro yame bad ni pen bana klem sangen para haganega port tong inang IT yagi jingang nur jongi baro ba umen siam Bakhuid na shimdi pura yangi bangiru ngindup la ban pdiang ya ka sain dur janga baneng man ge kelip mat kam dame yaki bamayan haga jingim jongi dashisha melong Bakhuid kotrai katame jang ka jingkoid baro Namar kata ngi karpadi me to pen kuit pen kentang ya kini ki jing terwa jangi da kaba pa ya umen sim jame kum ga jer halo jangki bakin khalalong yangi kamet bakasnam jangu trai jangi u Jesu Christ haga por baladeno yavu badala kamons ngaba ula pdiang ya ka jing sha ashitam ula shim ya upu badak baingu yame ula khadia yawu badula ai halage senran u ong to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naka benda jumpi Haka ju keru kamendala la yabam ula shimya ka kuri badaka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong tu shim bat dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap igi pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Christop pen kuid yangi pen kuid gamen siam hadem pen kuid pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nau bamen na ke kalam kajim maya jongka jinget Namar katangi ke bapen mendaya ke jingya bad ke jimi pa jangum nge tarwa hame ko trayu pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim nge daing waidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme barban shakriya me da ka bas nge varit nge karpadi me
Bangi kebayo binda hakamet bagas namukris ngilong kebala pinyat lekawe da umen siyem Bakhuid. Takin mau ko traya ka Balang jame ka bala priang hasatala ka perthe but penjana ya ka haka jingit ringkat badu lio ubakat saw upaba ko jangi wilbat marve nu bishop jangi but bar ki ling da but kiriniam takin mau lem roi ki himmen ki parashin rang but kinde ki bala yuti ada ka bakarmen ya ka jimmi pan but ya bar ki bala cloud no haka jingis ne jame topdiang ya ki shaga jingsha ka kama jame to isne yangi barangi karpadia me barengka bat kamaria teis di Bakhuid ke kami jangobale u Joseph Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid u Francis Desires Bakhuid u Matthias Bakhuid bat baru ki Recoid ke bala pensumaya me pateng la pateng ngilong ki babit bin yo bin dalem haga jingim bam jikut bat ngini ro bat pindon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallang hamayu blayupa badan por haka jingelang kawe jengmen sim Bakhuid barro keburam bat jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duwai nagabinda para ke jingdon kam jungi khadwangi duwai kani jing duwai ka bau Jesu hi ulahi kai kam dami ke apostol haka ne ke sungi buram jungu Matthias apostol tongin duwai baka bor Jesu kanam pau hangi haka jingim jungi haka ingasem jungi haki bapangi bashitam bara kopa jungim bahabening kalonga Bakhuid ka kateng jame kanwan gahi ma jame kalonga mon jame hakandau kumbahabening toa yangi mendaga jimbam jungi ka bahala kasngi badamap yangi renkang jungi kumbangi rungi map igabeles niu yangi padwa telam yangi shaka jimpen shoy Henry tapalait yangi naka basiniu top light yangi ngi karpat kotrai naga jing siniu barra haga jing spoon jamme thai jing suk jing sign haga sngi jungi kanamba daga jing yarap ka jing isne jamme ngi light barabona ka pop bangi nio jing edan naga jing jinjar barra khabangi dang up kemelindi ka jing karmen Bakhuid barga jing wan pa jungunong penim jungi u Jesus Christ. Namar ke jume kalong gaima jume kabor kabro chidon la chidon. Kotrai Jesus Christ meu bela on haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ka jinge janga Balang jame bar ha ka jing spon jame tai ha ka ka jing suk bar ka jingat lekhawe khatkum gamon jame mame uba im bar ba sansha junom la junom Amen. ka jing suk trai kandon barabo renka bat pim dab da ka jinge do Kristo ini ai markelian. Hakami ukun lambro jango bale. Hakami bakit naga pop janga parte. Sakit to kibala kot shaka jinka wai jango ukun lambrot. And Ray shaka tin sim janga kan sakya.
Hai Jisu ni Sngi yame namarba melawan hapoga do nur men siam jangi hakanega communion Bakhuid but communion men siam Jisu hagasni buram jango Matthias apostol ikar padi me bamenang karko kardoyangi bamenang bin karpang yangi bamenang bin klad yangi naga jingtan janganega parthe but jimban shoy janganega parthe banyane scam but me hapadem go unjai ki jingale kabang yakhndo man ke kalip mat Jisu karko kardoyangi bin gandang yangi bin koi bin khya yangi kamda me ki bapangi bashitam baro badi alam yangi shagalindi ka Bakhuid kababe bangindup la ban shashkor ega sur jame haganiga sni buram jango Matthias apostol kumbaki apostol baro kila shashkor ega sur jame but kila ban jid yavu apadeng ki apostol baro karko yagi ro hagane kalip mat karko yagi ka sem jangi karko yagi bayit batain jangi karko yagi batalot bor hapadeng jangi barongin mane shirak mane shirhem yame karko yagi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 I boring Jesus I boring Jesus ben slaying Jesus ben gandang yang Jesus I baga bor jo menang tray kam halo jangi vai pai vai menda bangindup lawan yeshir hem ya meshim de pura yang hallelujah 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 tongin duai nagabinta para ke jing tumu jangi kamda me nagabinta ke jing tumu jangu pa Bakhuid kabangi duai ke jing duai jubilee koppa oba habening to ai baga jingate bamela ai hangi how kun jame Jesus Christ u himmen jangi bad baga leading janga jingate spoon kan klang haki donu jangi daw men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ga jing kermen bala kerku nagabinda ka jingwan janga hima jamme to ai baga jinga e jamme kan pin kala dur yagi shaki nong lur lengkha bamju shangtai ban bet yagi sambai janga gospel to ai baki togi sambai kin pin kala dur na shapo yaga jait ben riu badia ka parthe mariam baro kawai ha ka jingkame linthi batikana yaga beneng batimai bar ka parthe batimai haba enda yaki bojango ba men la vengno kaburam jame kan ting shine juno to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen yaga jingang nud yaki tia jingkan show happening ai baga ta ka ju ka jinga e kan pensa priang yaga jingkamen pa jing suk jungu nong sis pa jungi satala ka parthe shame ko blay jungi bala karku junom kan longa buram barke jingero junom amen koppa jungim ba habening kan longa Bakhuid ka kerteng jamme an khima jamme ka longa mon jamme ka kindau kum ba habening toai yang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni batamap ingi rengkhang jangi kumbangi rungi map iga bless new yangi badwa telam yangi shaga jimban shoy henrei tapalait ingi naga basniu amen kublai komaria kabadam daga jinga he utrai dan bat pha lakar koye panap te kinte wala kar koye sopo jom phau Jisu komaria Bakhuid komi jong blai duai ne gabinda jongi kinom pop minda daga porga jingya jongi amen khaburam pa dhau kun badmen sim Bakhuid kumba kalalanga pamining kong kum juminda bara bor jinom la jinom amen thong in near duai wat sange ko trai ban pindap ya ki yinga sem jame dage jingai bakin jable par lembado Matthias Bakhuid uben ya side nagabinda jongi to snaba ban sha yangiru ben yo ya kabinda jongi rikoid ha ka jingshai dau Chris utrai jongim amen utrai undon rengka batpim blay badan bor badan kar koyepi uppa balkon badu men sim Bakhuid Yalaisuk ban penbana ka kubar babha jangka jingi to Chris lemba ka jingim jampi hallelujah hallelujah Yesu hallelujah
Hallelujah, Hallelujah. Our spark and I hope. Amen. And you know you try Jesus Christ. Genome la genome. Amen.